Mururungano uyu uhanikire thutha wa kurathwo na kuragwo kwa muhuri biacara Jackson Mwangi wa Macharia wa ukuru wa miaka 53 no ria uratharikirwo muthenya wa ira thaa 2 cia utuku mari na mutumia wake uria mahinda-ini maya arahonia nguraro cia rithathi. Anake maraingirire hau na marera mutumia ucio acoke maramwitia kila kindu macokete maumite ri niguo muthuri ucio agithi kuhinga murango ri mareciririe ni amamenya na maramuhura rithathi. Nikashika simu akaniuliza kama anti amenipigia simu, nikamwambia hapana. Akaniambia nipigie anti yangu simu, nikapigia anti yangu simu. Kupigia anti akaniambia kujeni nyumbani haraka iwezekanavyo. Ndipo tulifika hapa na mume wangu, tukapata watu hapa nje walikuwa wengi sana. Tukapata anti hapo nje alikuwa ameumia mkono. Kuuliza anti kwenye anko wako, akatwambia anko amepelekwa hosi, lakini hakujua amepelekwa hosi wapi. Aikaria ya maugite thina woha gukuo gitiri ukoretwo kimagagia na njira nene thengia wa gukorwo mataraihaniriirie na kambi ya borithi ya Mwariki undu umwe na Pakawa. Usiku tunatoka tu watoto wetu 6 juu mtoto hata hawezi toka na ni wa class 8 ama form 1 aende shule peke yake. Tuko hapo unachungulia tu mtoto ndo apite hapo. Andu marara tha mundu na mundu akainamirira akoya maganda mau ma mucinga nikumaanisha mucinga ucio urari wa thirikari na turenda kumenya uraumite ku tutigotiga kuandamana area no matatumenyithitie mucinga ucio urari ku tutigukira ringi tondu nitugeretie kwaria MCA wa guku nitugeretie kwaria borithi nituthiete tumetite matiroka gututeithia gutiri undu turaria magatuthikiriria. Ni njuragano ikiritwo mukonde ni munene wa mbutu ya borithi gicigo-ini mbuge kia Naikuru ya irathiro akiranira ciigi utuiria kuhitana na tabania ngero eno. It is too early to determine the nature of the incident and the offenders until we can pursue and arrest the offenders so that we can determine whether they are on the service or they are normal criminals. Agi ona ni mareciriria kuri andu acio magiko maikaraga no tutire na mundu wa kwira tondu ria turera gutindu mana tuteithia. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina.